PI is the fourth largest crypto network in the world. Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba uburyo YouTube channel, mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko mudukurikiye muri hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye mwikorera mining ya Pi network. Wowe utarakora subscribe ku buryo TV, turagusaba kandi turakwinginze ko wakora subscribe ku buryo TV kugira ngo urusheho kudutera inkunga kandi nawe urusheho kujya ubona ibiganiro bica ku buryo TV mu ba mbere. Uyu munsi nk'uko mubyumva, Pi yaje ku mwanya wa 4 muri cryptonet ziri big cyangwa se nini ziri hano kuri iyi si, kuri uyu mubumbe w'isi ziri gukoreshwa cyane. Pi yabaye iya 4. Ubundi kugira ngo ugire nka Ethereum, ku bantu basanzwe basobanukiwe ibya cryptocurrency, nuko uca mu yindi wallet kugira ngo ujye kuyigura. Noneho Pi byose izaba ibyifitiye, nta guca mu yindi. Pi izaba yifitiye buri kimwe cyose kugira ngo ubashe kubaho ubwo wabona indi coin, tuvuge nka Bitcoin, Ethereum, Tron. Ufite Pi uzabigura ukoresheje Pi, ukoresheje coin ya Pi. Ni uzinjira muri application ya Pi aba ariho byose ubisanga, kuko Pi network irubakitse, byose bizaba biyirimo. Nta kuvuga ngo nukenera kugura andi macoin uritabaza indi wallet runaka, oya, byose Pi network yaje ari igisubizo. Ni nayo mpamvu igeze no ku mwanya wa 4 muri izi wallet zikoreshwa cyane, izo tuzi mu bantu basanzwe bakora cryptocurrency murabizi. Noneho na Pi nayo yamaze gushyirwa ku rutonde, ikaba iri no ku mwanya wa 4 muri makeya. Ahangaha ibintu tugiye kurebaho muri iyi video, tugiye kureba itandukaniro riri hagati ya digital currency na cryptocurrency. Turebe na data bifashisha bari gutondekanya izi crypto kugira ngo bazihe imyanya kuva kuri rimwe gukomeza. Turareba top 5 digital currency cyangwa digital crypto platform network zo mu uyu mwaka wa 2022, ndetse ahangaha baranagaruka bazitwereka ariyo: iya mbere ni Coinbase, iya kabiri ni Binance, iya gatatu ni crypto.com, iya 4 ni Pi network, iya 5 ikaza ari rino. Izi ngizi nk'uko mubizi mwebwe mukunda gukoresha za Coinbase, unyura muri Coinbase ukabasha kugura Ethereum, unyura muri Coinbase ukabasha kugura indi crypto. Noneho Pi urajya uyicamo nayo ugure n'izo zindi zose ushaka. Pi ubwayo irihagije. Reka turebe itandukaniro riri hagati ya digital currency na cryptocurrency. Ubundi digital currency ni fiat money, ni amafaranga akoreshwa n'ibihugu afatika. Tuvuge nko mu Rwanda dukoresha amanyarwanda, iyi niyo digital currency y'u Rwanda. Naho cryptocurrency ni amafaranga nayo akoreshwa n'ibihugu ariko akaba adafatika. Niba aya mafaranga ntabwo ari physical. Tuvuge nka Bitcoin. Bitcoin irakoreshwa uyu munsi mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ntabwo ari ifaranga ry'igihugu. Iyi cryptocurrency ni ifaranga rya online ritaboneka ariko rikoreshwa mu bihugu runaka. Bivuze ngo rero uyu munsi niba mu Rwanda dufite dukoresha amafaranga na Bitcoin twayikoreshe, iyi cryptocurrency ikoreshwa n'ahari digital currency. Icyo mubashije kucyumva. Noneho reka turebe data bifashisha kugira ngo batondeke aya ma crypto ku myanya. Iya mbere ni number of country convert, ni umubare w'ibihugu bikoresha za crypto nyine byemera gufata amafaranga ya digital yabyo bikayahinduramo cryptocurrency. Kabiri ni number of platform user. Gatatu ni annual transaction volume. Iyi annual transaction volume ni cya gihe
ya mafaranga yavuye muri digital ajyanwa muri cryptocurrency, yahindagura ryabayeho niyo transaction volume baba bavuga ahangaha. Number of social media user, ku mwanya wa kane ni umubare w'amasocial media akoresha izi crypto. Ku mwanya wa gatanu turahasanga number of user trust. Number of user trust ni abantu bakoresha ama crypto nyine bayizeye. Niba umayininga wenda Pi network tayari urayizeye. Reka turebe noneho izi crypto eshanu ziri ku mwanya wa mbere kugeza ubu ngubu ku isi hose. Iya mbere ni Coinbase. Coinbase ifite miliyoni 103 z'abayuza. Coinbase ifite miliyoni 103 z'abayuza. Ikaba iri gukorera mu bihugu birenga 100 ku isi. Iyo ni Coinbase. Murabizi abakoresha Coinbase uyifashisha ugura andi macoin unyuze muri iyi Coinbase. Noneho kuri social media platform za Coinbase, kuri Facebook hariho ibihumbi 37 biyifollowinze, kuri Twitter ikagira miliyoni 5,300 bayifollowinze. Noneho kuri Instagram za Coinbase hariho ibihumbi 405 biyifollowinze. Murumva ko Coinbase irubakitse, abayikoresha murabizi uburyo inanyaruka, ugura indi coin birihuta cyane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga iyo bita Binance. Binance ifite miliyoni 90 z'abayuza. Iyi ni iri ku mwanya wa kabiri, nayo abantu barayikoresha cyane. Murabizi ku ma social media platform ya Binance, Facebook ifite miliyoni 1,100 bayirayikinze, kuri Twitter ikagira miliyoni 9,400 bayifollowinze. Instagram za Binance hariho miliyoni 2,900 bayifollowinze. Murumva ko Binance nayo irubakitse, ariko izi coin zose cyangwa se izi crypto zose zigiye zifite ikintu cy'ikinyuranyo ubona ko kigaragara nyine bitewe n'uburyo buri crypto ikoreshwa cyane cyangwa se ikunzwe. Ariko ahangaha nyirizina igitangaje ni iyi Pi network, uburyo yubakitse byose bizaba biyirimo. Uzakenera kugura Ethereum ufite Pi network uyigure, ukenera kugura Bitcoin ufite Pi network uyigure, bizaba byoroshye cyane. Umwanya wa gatatu turahasanga iyo bita crupto.com, ifite miliyoni 50 z'abayuza. Crupto.com ifite miliyoni 50 z'abayuza. Ubundi iyo vuze izi miliyoni 50 z'abayuza ni babandi nyene baba bakoresha iyi crypto mu buryo bwo kugura izindi, cyangwa se nabo ubwabo bayigura bayikoresha nka wallet bibitseho. Iyi crupto.com kuri social media platform zayo, Facebook ifite ibihumbi 480 bifollowinze, ikagira Twitter miliyoni 2,500 bayifollowinze, Instagram ikagira miliyoni ziyifollowinze. Murumva ko Coinbase ifite miliyoni 1,300 miliyoni 103, hakakurikiraho Binance ifite miliyoni 90, crupto.com ikagira miliyoni 50. Ku mwanya wa kane turahasanga Pi network. Pi network ifite miliyoni 40 z'abayuza. Murumva ko Pi network rwose uyu mushinga ni umushinga wubakitse. Witekereze uburyo igize miliyoni 40 z'abayuza, kandi yo itaranatangira gukoreshwa cyane ku buryo wavuga ko urayicamo direct uhita ugura wenda Bitcoin cyangwa se ugure niyo Ethereum nkuko ziriya za Coinbase zibikora. Iyi yo byose iri kubizamukana, none yahisigira no ku mwanya wa kane kubera uburyo irimo gukoreshwa cyangwa se yiteguye mbese guhita ikora buri kimwe cyose. Ubundi Pi network mu buryo bworoshye is a cryptocurrency which can mined by phone. Ni cryptocurrency iminingirwa muri telefone.
we have a very big example. Hano baratanga urugero runini cyane, bari refera kuri Bitcoin. Mu gihe cyashize Bitcoin yamayiningwaga hakoreshejwe computer kandi hagatambuka cyangwa se hagakoreshwa umuriro mwinshi, hagendaga umuriro mwinshi kugira ngo bamayininge Bitcoin. Ariko uyu munsi PI network kugira ngo uyimayininge nta kindi bigusaba, ni smartphone, ni telefone yawe. PI network bagakomeza bavuga ko yatangiye kuri 14 z'ukwa gatatu 2019. Ahangaha baragaragaza ko yatangijwe na Dr Nicolas ndetse na Dr Cheng Diaofan. Hano mu buryo bwa matematike banavuga ko PI ingana n'ibihumbi 314,159. Ibyo hari aho bishobora kuba bihurira na kiriya giciro pi consensus ikunze kugenda ishyiraho. Muri make Pi network nayo ifite social media platform zayo, hariho kuri Facebook 1,200,000 bayirayikinze, kuri Twitter ifite 1,100,000 bayifollowinze, Instagram ikagira 1,300,000 bayifollowinze. Mu by'ukuri Pi network ahangaha kuri social media iri imbere cyane kuri buri media ikoresha. Urabona ko imibare yayo yose igiye iri mu mamiliyoni, bivuze ngo Pi network ni umushinga wizewe. We wamenye Pi network, congratulation. We wamenye Pi network, wicika intege. Icyo usabwa ni ugukora mining yawe, ahasigaye ugakora na bya bindi byose bigiye bisabwa ko ugomba kuba wuzuje. Aha tugategereza icyo Dr Nicolas azatangaza ndetse na ko atimuye. Hano ku mwanya wa 5 kuri uru rutonde rwa crupto hari Rino ifite 10,000,000 z'abayuza. Muri make murumva ko iyi myanya 5 y'imbere yose igenda ifite ibyo igisigasiganaho, ariko ni igitangaza kumva Pi network igeze ku mwanya wa 4 ikaba ifite n'izi miliyoni zingana gutya, kandi yo itari bwatangire gukora ama exchange yayo nkuko Coinbase ikoreshwa uyu munsi, ukagura ama coin yandi runaka nkuko crupto.com ibikora, nkuko iyi Rino ibikora, ndetse nkuko uca muri Binance ukajya kugura za Tron, ukagura iziriya coin zose ziriho zatangiye zikora mbese za Ethereum, uciye muri Binance urazigura, ukaba wakoresha digital currency ukagura cryptocurrency uciye muri Binance. Uyu munsi rero Pi network niba uyifite igiye gukora agashya cyangwa se itandukaniro, ku buryo urajya ukenera kugura iyo Bitcoin, urajya ukenera kugura Ethereum, urajya ukenera kugura Tron, urajya ukenera kugura ziriya zose mubona ko ari uriya rutonde. Iyo ushaka kugura yose urajya uyigura unyuze muri Pi network, kuko yo ije byose ibyujuje. Ari nayo mpamvu uyu munsi yageze ku mwanya wa 4. Ngira ngo murabibona n'ibyo bakurikije bazishyira ku rutonde mwabibonye. Nicyo twagiraga tuvugeho kuri uyu munsi, ariko ntitwakirengagiza cyangwa ngo tujye kure cyane y'iki giciro Pi consensus yashyizeho ko 1 Pi izaba ingana na 314,159 by'idolari. Ibi birashoboka cyane, kimwe nuko byajya hasi cyangwa hejuru, byose reka tubitege amaso.